Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jamaah ta'asiyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilawi lokoridi sininna yang hadir keluarga besar almarhumah Haja Umma Pawaka. Mari kita sejenak bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kepada almarhumah, memagi-magi pahala suratul Fatihah mencaji baraka lauri alena almarhumah imma gina angka mencaji atajangan asagina ngari lalaku burukna makoto paropemang angkai mencaji syafaat di yaumil akhir kala insyaallah. Ila hadhihi niyah kulli niyatin salih ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhi almarhumah Haja Umma Pawaka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama sampai kami makada yaitu ya sengi ketentuan oleh rilalanna agamata lauri tasik die ata de panas sumi tataja tasik die tahu nak janjian memengi amat yang nariolo na kong Allah Ta'ala pura ririsa makada ajalangi jodoe dalee baik buruk itu napat tentu kong Allah Ta'ala riolode na panemas sumi tatajang atan narampetu pong Allah Ta'ala rilalan nasi desa kutsi kadai pong Allah Ta'ala man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Maka dia pun Allah Ta'ala rilalan hadis kutsina man lam yashkur ala na'mai nigi tau dia nasukuruki papedali angkai waling walam yasbir ala balai dia nasabara tarimai bala musibah yang menimpanya walam yarda ala qadai dena ridha ya rega dena ikhlas tarimai takdir na pong Allah Ta'ala. Maka dia pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai suruh yaitu tawe masu koy saliwan na linoku falyatlub rabban siwai suruh sapa pun nasumpay aja nanaya nasumpah. Jadi telu aga-aga na rekomelo ki mancaji ata yang berserah diri syukuruki papedalena sabbaraki abalae tarime ketentuan alena almarhumah riolode na panemas sumi tatajang sebelum dia mengatakan khalastu bi rabbikum qalu bala syahidana purana jancengan riolona pong Allah Ta'ala ajalanna. Maka setiap ia tu tahu wejaji sitonganna tu ditakuram itu umuruna dena tak tambah. Jadi ya kona pato ipong Allah Ta'ala maka da 60 na taong umuruna iye setiap tahun itu berkurang.
Jadi sitongan na tu pede mabelay, pede malampe umurue, pede macawe yang ujuye. Na alena almarhuma tanya patu alam akhirat nonroy. Si sapi upakoli alena almarhuma tanya pa alam akhirat nonroy. Napai oko alam barzah. Ya atau disebut juga dengan alam kubur. Iya ko alam akhirat al yauma la yanfa'ul malu wal banun. Iya ko as-sooko ni alam akhirat de nagagaguna na wija-wija si bawa waramparangnya. Tidak mungkin bisa memberi manfaat. Tapi nareko okui alam kubur, iya na tu ampai tawe ko mate maka dami tutup usia. Jadi umuruk na minta tutup. Tapi pahala yang mengalir untuk almarhum itu masih bisa. Yana tu ampai ya minadena cocok ikiringa pahala tawe ko okone sok kiamat. Na iya panau ba ya sange alam akhirat nareko kama ilino. Yana tu nakadana bitta mau pa itawe nareko masijay mate. Nasaba angka 2 talu pa dimonrin na milodongangi. Macilaka itawe nasa nabita ko akamaralino pampunoy. Nasaba maka sama-samang itawe mate na degagam milodongang. Bahkan dalam riwayat yang lain narampi nabita maka da inaja itaw matewe bikene degaga tau tu. Nasaba iya tu teko mate lepangi dosana. Berhenti dosanya. Tapi pahalanya bisa bertambah. Makanya itu teko mate agak tulita tambah. Nomor sidi yang jelasnya itu amal jariah. Iya ko makadete amal jariah, makadaki dia amal lari. Iya ko aturan ukuran agama, iya ko ki haddesa ko haddesa ibuka. Amal jariah yang paling besar kata Nabi pahalanya adalah mengalirkan air. Itu yang paling besar. Jadi mengalirkan air, ia ko idi makokoakan sumur bor. Apa ia roe, ia ko napake tema jenne, lolongangi apalang? Sesa jenne na tawe na no okotana ini nungi bere-bere make palangi pak manci pasidak kai. No yo kura na sarrie make palangi. No yo kura na tanat-tanangi kemudian tanaman itu tumbuh kemudian berbuah nanre olokolo atau hawanya semua berpahala. Nainungi tawe patapulo sona patapulo nina napacapu ko tanah. Jadi sebenarnya mengalirkan air itu adalah pahala yang tiada henti. Na sabab cicam miak kuragai na wae itu 5 solo materu. Nah, itulah sehingga sumur masjid, sumur di pesantren, sumur di panti asuhan, dimanapun yang penting na pakai guna itu wae iya na tu tahu malada matan repalana. Jadi itu pahala yang paling besar itu kata Nabi. Kemudian iya rokok agamata memang kuncinya begini. Ka aturan agama nigi matana idecen na iya jana salamai. Na nigi tahu matana ijana na iya decen na macilakai. Artinya aga iya komate tahu dosanya berhenti. Lepangi dosana. Tapi pahalanya bisa jalan. Ukuro kelebihan nah. Jadi ya kolepangnya dosa, yo pokoto tuo, pada padai, tama dosa, tamati pahalai. Nah sabab tidak ada orang terlepas dari dosa dalam sehari. Degaga. Iya na tu nakada na bite na melolo masampajang umakku nalay po nga lata alay rodosa na patada nyo ko sa lingkana si bawo kulun na. Iya ko roko isi bako suju tak den na idosana pada tak den na dodong pula ritakin na juwe. Tapi angka dosa na sa nabi tadi nalagay isang paja perlu na pasipulong ipo nga Allah Ta'ala laupi mat juma iya tu tawe na panalaga po nga Allah Ta'ala. Jadi situngan na itu sampaja perlu loko sampaja perlu palaga dosa. Kemudian yang kedua dari Jumat ke Jumat juga adalah penghapus dosa. Bahkan dari wudu ke wudu kata Nabi, dari umrah ke umrah dan dari haji ke haji. Iya. Jadi situngan na iya palaga dosa mega. Makanya situngan na iya koto tuo, kade na pajat tamah, tapi iya koto mate kecuali ya rotawe watun na tuo angka onro ang aki buah dosa na aki buah, itu jadi masalah.
Termasuk iya sitongan nampak kalau kaji bihat desa dari degaga hat desa na tapi ya kui kaji hat desa nala garis polisi tidur nala garis nasaba iya ko lalo itaw na marasa terhalangi atau masusah papinat dinna siaga luran na otoy masusah seko to yun rima dosa. Iya. Jadi iya tuh ko parenta agama, iya ko angkal batu okko lalange atau angkal ropo ko lalange na suruh ki nabita lagaywi, napa makanan nabita itu adalah sedekah. Lalam mak goro itu tuh pasidaka itu. Tapi mega to tau ko mak baja benrangi na pengen serina lo ko bata. Itu. Iya. Iya nona wasangnya maka ada polisi tidur nakan naki ini bisa menjadi dosa jariah. Nah sabak iya nade nalaga itaw na to lima susah teko tu kolaloi siaga kan na tayon rey madosa na chit di bawat tau isus sayri batut tatu okolino wat di datu taung tertunda tau wetama suruga marepa uram peyaro pemacara maka karena memang ada di dalam kitab risalah. Maka daang tahu pak di palapaka Roma minasili kang ngisi tertunda itau tama suruga 500 tahun etana. Oleh manre daging untuk ko bale bolana sahabana narewa polo koro bole darat na taweno la mapasilasu. Mapasitarulo bolana. Tapi angka dagit madak yo kuisina nalepat sepi widi di palapaka Roma na tawe nasili kang ngisi. Gara-gara iya ro di palapaka Roma na silika ngisi 500 itau tertunda tama suruga na sabaokwi pada masar macene sapai iya ro punana darat untuk meminta kehalalannya. Iya na alasannya na sabari ale malabina Nabi Muhammad SAW na pasapasangan aja lalo mulamma itasi dia tahu na rekomate na reko angka inranna na degaga tau tanggung. Iya. Jadi sisa pipakoli. Aja jolo murusu iya tu tau matewe. Nareko iya tu tau matewe ang kainrana na tidak ada yang bisa menanggungnya. Magai ada dua. Orang yang punya utang itu ruhnya mu'allakun bainas sama'i wal ard. Tak gatungi. Yang kedua, iya ko okko pesorimonri na tomelo makamaja. Maka tauci di isapa na sininna isa na linong kamana nyokoro mapamulay tau mate pamulangin latu tau mate pacapurangi si sabuni tau lino na si mapamulay anak na Nabi Adam Kabil si Bahabil na sabaya tu Kabil ya naro punui Habil iya jadi iya naro tau mate pamularo di masanya keturunannya Nabi Adam. Jadi tahu mapamulo koro layawa letu matu kama lino ang kamanang yo kepada masyari pasipulong. Na ko tahu cidi mi isapa aja na to makada isa na lino. Tahu rapangnya bawang ipasipulong o ko lapangang na pa isapa ko tahu cidi mi mapat di ulu isapa dale ko runtu. Iya, mana sa tahu rapangnya mi he. Apalagi to makada tahu sidrap. Dai pasipulong manang inapa isapa malalangi materu. Kira-kira iya na pasabarang nakada ale na panguluta Halifa Abu Bakar As-Siddiq po aja talo itarota betungan na aja umate po nareko ang kamo pasangkutak kulok ko tawe si bawa ang kamo pasangkutan na tayo Korea coba iya na para lupalampuran Pak Mega tu tahu kung kagagan na ninrat tawe makadade o ko pesorumon di singa ko kabiasa ka makoro itu iya biasa kung kagagata ya pinrangakan misalnya di tak ninrat tawe nakadade o ko pesorumon di singa ko sitongan na ya tu tawe itu tau rogi ya tu tau rogi jadi ya ko ninrangi tawe agagata atau ka memang yati maka daya puang iya kona waja iya rodi kuninrang yang barakna lau tarimay
Tapi ia kodenu lempaja ipung uhalalakang. Tulega kira-kira. Iya kecil. Makie. Inrang nahalangi kita masuruga. Papinrang nahalangi itu kita masuruga. Nasaba iya ko inrang itajangi untuk iwaja. Iya ko papinrang itajangi tawe waja ki napaki waditama. Nasaba dena mung kita masuruga tasi de tau narekode na mapacimanang iya ro urusanna. Iya na tu nakadali na panguta hali pa Abu Bakar. Inrap papinrap pada ko natolak tama suruga. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa antasaddaku khairul lakum. Ia ko angkau putihkan narek ko muat dampangiwi narek ko mu betongan na mu sarahkan ni maka da pakubaliro maka wa antasaddak khairul lakum kata Allah. Itu yang lebih baik bagimu. Nasabak nasisa ko mat. Makanya nak makadaka lau pak guru ki makada iya ko ang kagagatanin rete tapakiro makada puang iya ko na waja i utarimay tapi iya ko de na waja i uhalalakang. Magay iya ko mate ki matu de nagaurusatta. Iya, de milawa di pareng kalingay. Apa dito lang ito na wajay. Iya. Aja ta pareng kalingay. Anak tanaga tapodang makadena angka tudi kunin rayano 10 juta. Jancin na makada si ulam mi. Tapi pule kamay mate-mate ku baja sa ngadena na denu le waja iya ruin rana uhalalakan itu. Tapi iya pe ko na waja i tarimay. Makadaki marajing makukuay makadaki marajing tapi yamatu ke kosorimonri magata ko pada masyar angka tau si jakka polok kulun na matan nasoy tanya wae pusa nala pusa tapi darah yang terkucur dari ujung-ujung rambutnya tato tawe de gaga acinonga. Iya ko barisa pamulang yang nasa nabita talusap bu itaw mata aja napa wadita masuruga. Iya ko tau cid di isap pa na melo ni ta masuruga na gara-gara di 10 juta. Nagana mo pahalata ipaket ta masuruga. Apalagi ko na masiki po ng Allah Ta'ala tapi makali po ng Allah Ta'ala taja ngi salasay kang ijo urusan mo. Tasa kamay makadaya mi pinrang itaw salama na deta salama nasaba mesti layadili jolo napakiba di salama. Coba gare. Iya na tu nak kada tomatot tariolo iya tu papinrangnya na iya mina papinra ko na waja itaw iya ko pa nala itaw tu tanya papinra papari mamiasan na. Itu kanjak na pahan atau materi lo anak monri itu mana tuh makaraji itu kira. Jadi itu kau bicara agama ki. Kemudian makaraka onak kau bicara urusannya oke rolah. Tapi angka 2 kalimat napake tau pandita itu melempu maka daya kau pamasena po ng Allah Ta'ala napakanaya ko mulolongang ipamasena po ng Allah Ta'ala na mo maga dosa mo igan na mo maga rajan na kasalahan mo tatako salamat ko pamasena po ng Allah Ta'ala na sabak makaday po ng Allah Ta'ala inna rahmati tagalibu gadabi iya pamaseku yase inanya chayko tapi iya ko keadilan na po ng Allah Ta'ala na pakai mukuruki na mo maga bicu na dosa tataki adili itu kuncinya. Iya benar tak kata ni. Makanya ya ko makada namo maga raja na dosa.
Pokoknya namo ini sini na dosa yang kamana tajama. Tapi ako pamasena po ang Allah Ta'ala na pake mukuruki. Tataki salama. Tapi namo umaga bicu na kasalahatta. Nareko keadilan na po ang Allah Ta'ala na pake mukuruki. Maka pasti laya diliki. Iyan na to ampay tau panriterio na pagurungan. Setiap ibadah yang kau mau lakukan, baca ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Iya na mega na pasala tahu. Saya itu kalau mau sholat, mau membaca Al-Quran, melo kak masikiri, semua saya baca itu. Nah sebatannya sampaja, bawang. Apa iya kau mak deke pahala mi, mana sedih nagana? Masa makada pahala melo pagana ide me mana nagana na makada na bita pura na pau de gaga tau tama suruga na saba amala na pamasena mi po Allah Taala siba syafaat iya ko amala bicara na de baja gana na lima mi man ne masampaja na sita ngajangi magosip na bangkero kite nama ini gare sila daki namu iya ro lima man ne pa deto na makanja peringerang. Iya, madari dua miman nek maringarangnya rosa sa kali selesai ni. Iya na Romelo ipake mangolo de pigaga dosana mate de pigaga dosana do Chile de pigaga maraja bata-bata de pigang kamana ni rupana. Na iya na ronaro masampajangi taluman nek melo ipake pajai. De gaga. Iya na tu nakada tau pandita iya na tanya pamas tanya sapaat man rasa ko. Makanya iban na rota baik kumeki masampajang ilahi anta maksudi. Ini po wakatai he. Waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malada uharapkan. Ya komeki tambai wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi bisa minta itu. Iya ko DP itu lihat ya benar ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Ini mi po wakatai. Aja takada pahala mi ulalungi. Digaga. Iya. Iya na tu nakada tapi patareka ya. Aja tak salah pahami harus saya jelaskan. Maka daya nang katau masampajan na suruga mina cinai kapere. Iya nang katau masampajan na sabak mitau mita maranaka kapere. Itu kalau patareka. Dena salah ya ropa. Yang penting ipahangi. Maka da iya ro suruga tania puang makhluk mi na sabak puang Allah Ta'ala maki buah isuruga. Puang Allah Ta'ala tau maki buah inaraka. Jadi ya ko anu yaki buah makhluk. Na iya sampajangi puang Allah Ta'ala ya katai tania makhluk makanya maka dia ko masampaja ko na suruga ni mo cinai berarti salatmu itu adalah untuk makhluk bukan untuk Allah. Makanya itu adalah musyrik. Tak paham nih? Iya, tak salah paham nggak? Makanya wah, napala memang ulah luas sampaja cocok nih. Cocok nih dia salah. Tapi aja na to masampaja gara-gara suruga. Usahakan nih ibadah karena dapat rahmat Allah. Makanya maka daki itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi tujuan tatu hadare liya'budum untuk menyembah. Iya, masompam itu. Iya aja na mega cincolan aja na mega mako dia na marigaga untuk motivasi. Pada mikong kanana to koringkisi di kolya ko sepeda. Natanya aja ya lo ringkisi di lalu melo mi ko macai. Makiro. Iya kalau ko masigi makopalan na. Tanya ya lo pahalay malada na butukan na bita. Tanya ya lo aga pale melo ipuangan na bita na reko na masiki ipuangan Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Jadi na to ampay ang kawanita WTS asumandak kami na pino na jami tama suruh kana sama pamase na pakyangi ipuangan Allah Ta'ala mukur. Ya makiro. Itu sampai dia tu kagak Pak Wad diteca Pak maka ada ustaz sih ya belum tentu salama. Belum tentu. Iya mimanas salama tu tau panderita matewe letuk madeci capak nama teangan. Barsane guru takemu imanasah. Letuk capak na tutungan nama kanja ibadahnya. Guru take Abdul Rahman Ambodalle makoto. Iya ide penirisan dia tu kata login pe capak na. Kama kiro. Kan tidak ada yang tahu. Makanya yang paling ditakuti ulama itu adalah su'ul khatimah. Yang paling ditakuti. Nasabak ya ko capak na masalah masolangi. Kama kiro. Ya ko makade tay paremang. Dia na marigaga. Yang penting dia na paremang na mati. Ya ko makade paboto. Iya tu paboto makade to pandrita. Yang penting dia monci paboto kang kamati.
Iya ko nadapi waktu na naleko hidayah po Allah Ta'ala mo tobakang. Na iya to tobae. Nasa nabi tapada na reko. Di na kanapi ko dosa. Kamakiro. Tapi dito sinawa di ngalaw kurang ngero nakadaw taro ni pali. Melo pak mati utoba. Di nakwa to la kalamaw. Kamakiro. Makanya berbaik sangka terhadap Allah itu penting. Yan itu maka dalatak na tumir rahmatillah aja mu paturan nu poli pamasena po Allah Ta'ala. Pokoknya setiap atas salang saya dapat itu di salah satu kitab. Angka tahu Pak zaman-zaman Islam Pasik tanya musyrik ya Islam Pasik. Ya sange salat to pase pas sampaja tapi to 5 kibu mati dosa. Sampaja. Jadi ya roko pole boto dena tinro ko dena baca suratul mulk. Iya na pole boto rewa jo mak jen dia na tinro tapamala korang na baca tabaraka napala aso wani-wani na baca tapi paboto mato gitu paboto yan na riasa salat tapi pase tapi iya na rewa nasaba pole makutan na tano ko to pandrite makada iya matu naraka nomor siaga na ro kira-kira wonroy. Dia nak kada suruh ga siaga unroy na podani makada de sakada naraka siaga na ya unroy makada manang kana sar na sinin na dosa mapamulay nene na latu apo nang kamana ni ujama makada roto pandrite de ito bakang nasa ina tuli toba muka maji na tuli ma gitu ji usalai makada ito pandrite na pasangi paki pale iya ko pura ko tasala makoro ya murewa aja mo tinro ko de umbaca suratul mulk tabarakah naso iya ko ya tua disa pak macam mau mengaji itu rewa na pole boto itu liar pesan na ulama rotulina ketani na baca napala dalam riwayat wattun na mati ya tawe angkai malaika pole pacala kuburu angka ni pole melo callai makat de iya suratul mulk kuilala watakalena yon na tawe makade aja mu callai angka ka ilalan